Asa man ta malipay adto sa diskuhan, adto sa mga ballrooman, adto sa mga lain mga kahilayan, adto sa imnanan, bisan asa, because we are searching for happiness and contentment in life, pero it cannot give us all. Only Jesus can give us contentment. Siya ra way lain. Mauna sa una, sige kog pangita. Sige kog pangita unsa man gyud ang maghatag nakog kalipay. Suway-suway sad ko atong bisan asa. It ended up lahi ra gyud ay. Mauna nga ulahin na ni sod. Naglaag-laag usa. Pareha ninyo. No? Unsa to first? To see, to search, and the third is serve or to submit. Submit yourself to God. Kung God manifested through Jesus Christ to all of us, we also have to manifest ourselves to others. To serve and serve and serve. Sa tanang grasya nga naa natong nadawat, we will serve, we will share. Pwede po. Mao na nindot kaayo nga mensahe. To see, to search, to serve, to share, to submit. Ay sang